Il-Parlament Ewropew dejjem se jibqa' favur il-verità, id-demokrazija u l-valuri sabiex issir ġustizzja totali ma' Daphne Caruana Galizia. Dan intqal mill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola meta tnejn ta' bidu għall-laqat li qed isiru din il-ġimgħa f'dan l-istess Parlament. Fid-diskors tagħha Metsola għamlet referenza għal messaġġ li waslet waqt il-velja li fakret il-5 anniversarju mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. As President of this House, I addressed thousands who gathered in Malta, and I promised that this House will channel grief into determination to ensure not only better laws for all, but justice for all those involved in her murder and justice for the stories that Daphne died to bring to light. Roberta Metsola tenniet li l-Parlament Ewropew dejjem kien minn ta' quddiem sabiex jitkattar ir-rispett lejn il-libertà tal-istampa. This Parliament has been at the forefront of calls for justice, for respect for the rule of law and for media freedom. And for the last half a decade, we have stood with Daphne's parents, sisters and children. We have legislated, we have demanded answers and we have scrutinised. Min-naħa tiegħu l-MP nazzjonalista David Casa sqari l-assassini jinqabdu iżda issa jmiss il-politiċi u l-uffiċjali li kellhom sehem f'dan il-qtil makabru. Huwa saħaq li għad jonqos biex issir ġustizzja sħiħa għal dik il-kriminalità li kienet qed tesponi Caruana Galizia u fuq dan il-punt għadna lura ħafna. Intant din il-ġimgħa il-KSU organizza velja biex titfakkar il-memorja ta' Daphne Caruana Galizia, attività li saret fuq il-kampus tal-Università. Waqt din il-velja ġiet inawgurata illustrazzjoni fuq ħajt sabiex Daphne qatt ma tkun minsija fil-waqt li sar diskors mill-President tal-KSU.